Ukenjali smo nenormalno. U biti malo smo ukenjali, da. Da, malo smo ukenjali, ali dobro. Bio se ukenjao, ali dobro je prošlo. Hello, motherfuckers. Dobro došli na prvi dan. Kasnimo, Relija. Bože, kasnimo. Money pals, need a money counter. I broke my thumb from thumbing down. Wifey on my lunch. Dobro jutro ljudi i dobrodošli u novi vlog ili vam ga prvi dan One Life Relija. Baba je zabola naočare. 9 sati, kroz pola sata svi palimo auta i krećemo na stradu. Pogledaj mene na automobilu. Biće kaos. Odakle kren, ha? Go dummy, go beast on them. I go Video. D-I-O-D on them. Apply pressure, put heat. Bra moj, ima oko 55 super karta. Znači ne znam šta da vam pokažem. Ako budem išao od jednog po jednog, mislim da će to trajati sat i po ono. Kaos nastaje. Evo je Benga je upalila cold start. Već sala mi pale. Ljudi moji, ovo neće biti humano. Daj ga crni jedan cold start ubaci. Mojne da tripuješ, da si kriminalac, u gepeku mi je kalaš. Da ti skinem lanac. Ajmo X6. Aj, braćo moja, kažu na YouTube da nema pare, lažu. Ajmo, ljudi moji, ulazimo na Stradun sa 50 auta, šta je ovo? Vidi ovo, ja mislim da ovo... Kažem ja na engleskom. Da. So guys, we're officially entering the Stradun. Hi. Guys, you can follow him on Instagram, Ilija Ravlić. That's on the Stradun. The Stradun. Brat moj! Ulazimo ljudi moji, ulazimo. Officially smo ušli. Šta misliš, Nugi, ti pukla glava? Puca mi glava. Glava mi puca, evo i. Šta je pičke? Šta je miševi? Go dummy, go beast on them. I go beast. Go D-I-O-D on them. Apply pressure, put heat. Šta ima? Znate, di ćeš to govorit? Evo mi je zadnja. Ljudi, krećemo sa Straduna, bilo je bomba. Idemo dalje, javljam sve. Pozdrav, Laura! Vidimo se, čao! Pucaj, papa! 70 koliko kilometara smo prošli, nije nigdje bilo benzinske i ostanemo onako 20 I kilometara. za malo opet ista priča da ostanemo bez goriva. Zamisli da se to desilo ispred zida. Brzo nogi slave! Alo, majmane! Excellent. Ostalo nam je bilo baš malo goriva i bio se ukenjao, ali dobro je prošlo. Go dummy, go beast on them. Pišanje usta. Bomba, a? Cajkuše sviraju na trajektu. Gledaj ovo. Sad ćemo se nazvat za Šibenik, točnije nismo još bili u Šibeniku.
Sad idemo. Ukenjali smo nenormalno. What the fuck? Pratili smo jedan auto, bili smo negdje među prvi 10. Jedan auto je krivo skrenuo i odmah je nas 10 krivo skrenuli, tako da smo mi završili na drugom putu. On su ošli kroz Neum, što je 2 sata duže. Mi smo završili na trajektu. Nas 10 samo, ostalih 45 auta, 50 su odšli tim putem kroz Neum. Tako da mi smo uzeli kao neku, kako bi to mogao nazvati? Nemam pojma. U biti malo smo ukenjali, da, ali nema veze. Tako da, prije njih ćemo biti u Šibeniku, ali dobro, sad ću vam pokazati baš ko je od auta ostao na trajektu, a ko je otišao dužim putem. Znači imamo Ferđu, imamo Pistu, Mecu, to je Lambo iz Dubaija, mi, M2, Lambo od Johnnyja, McLaren, R8, Porsche i C-Class. Da, malo smo ukenjali, ali je dobro, nije loše. Znaćemo se. Stigli smo u Šibenik. Check this fucking view, man. These cars. It's amazing. Amazing, amazing. Sutra nastavljamo, danas ćemo malo odmorit. I to je otprilike to. Zato gola sam. Ono kad si, ja mislim, u jednom od najboljih hotela u Šibeniku. A vidi šta jedeš. Vidi greote, brate. To vam je velik problem kad ste debili i kad ne jedete sve, već ste izbiljivi. Ali dobro, u biti bila je dole večera, ono ja mislim da grmi, ali šta radiš, tuga. I'm not the same. Thinking money made me change, nothing else to blame. Bougie stuck up in my ways, singing Gucci gang.